Zwana nobantu ngithe ngithi ngibuye lapha ngikuthi hlafa khona ngiyabuya on live. Khale sengisakanilungisisa imota sembuya on live usitshela isihlamahlama sakho lesi esithiwa ngumdolomba. Umtshela ukuthi mina ngiyilaliphe elinjengelakhe elingani yilebe lembumbe lamumuzayo lavuvuka. I'm coming for you. Into ezihlayo azihamba sizembuluza zithatha ivideo ziku-Blair Toilet. Mina yekubona umama mingamyakhelanga muzi ngoba angifuni ukuthi umama madubeke. Yezwa. Ngisiyamngenisa ku-Blair Toilet nade sejali i-toilet ye-town eyokuflasha. Nxa sengimhambise ekhaya ngimake sure ngile mali yokuthi ngimyakhele i-toilet ngingamhambisi ku-Blair Toilet. Ukuthi nxa ebhotsha uthuvi bakhe buhamba busiya kuthi daca phezu kobunye uthuvi. Iyanzwisisa. Into libuye sibili-boaster ngotshwala libona ngani mina ngiphilela utshwala. Ingani thobe limbuluzela ukuthi no, we are building, we are earning something, we are doing this. Hayi benzathi yalimbuluzela liyomvulela i-cooler box lapha ye-200 rand lami ukuthi ngiyakwanisa ukuyithenga i-cooler box ye-200 rand kumbe sengathenga amangaki lokho ngiwachiya emabhawa ngiwachiya liyombuluzela i-cooler box. Mina hlalani phansi uyanibrizana ngama-assets, uyanini lama-properties mani ukwenza ukuthi I feel jealous. Not utshwala le-liver that makes me not feel jealous. Lezwa yini iziyathu i-last number yeziyathu ze-Europe, intandane ze-Europe. Abanye abantwana bambuluza ngama-assets, lina libuya limbuluza ngotshwala le-liver lezangaphakathi. Into eliziphiwe Europe bakwazi kule ntandane ezinjengane eliziphiwe Europe ukuthi lidle for free. Lezwa lina mgodoyi sihlamandini fuck off. Ngiyabuya, I'm coming on live, wait and see.